Now asesibuke naku lokwendiwe ikholona lokudalwe ngumjovo weKholona Vaylasi. Ngivumele ngikhulume ngesiswati swa khona le nkulumo ingano distage watinhlangano temhlaba. Bathandzekwayo lokhu lentakhuluma akungakudukisi, akungakuvisa ibhlungu, akungakwethusi, akungakuthuthumeli but akukwende uthathe isinqumo lesikahle, akukwende ufunze lelingemuso. Angikhulumi lokho as a prophecy kodwa the spirit of prophecy ngoba singipha inhlakanipho. Ngita ukukhuluma lokho based in my own analysis, ngiku-analyze based etintweni lengitibonako. Bantu abanyenti bakhulumile nami bangitshelile tindzaba tabo, ngase ngihlala phasi nami ngiyakubukisisa nakimi ngakubona some of the things. Banyenti bantu labafile babulawa labafe after sebajovile bajovela ikholona. Banyenti nabantu abasafa futhi namhla naloko kodwa sebawuthethe umjovo weKholona. Banyenti nalese ba develop ukugula lokutsite lebebede kona before bajove kodwa nyalo sebahamba nekugula lokunyeni. Labanye babulawa tinhloko, labanye baphethwe bosayinasi, labanye banam imikhona isasebendi kahle, labanye bangilokwa nalokwa. Konke lokho ngilekutholako as a prophet of God ngenda ngako ke lama analysis ami kuyavakala. Now asesiqale eqaleni ke sibuke ukuthi lo mjovo weKholona lona kwakuyini inhloso yawo mbambambamba, siyapi nawo, utasendelani futhi kuyavakala. Asesibuke ke emuva asinawubuka lokho ukuthi le Kholona yona isukaphi kwasha kwacima, asingangeni kakhulu kuyo ukuthi yaqalelwani, iqalelwa kwendani, but asesibuke le mijovo. Now kube nemijovo lemithathu lengidawukhuluma ngicathanise lona lemfuna ukukhuluma ngawo lo weFayiza. Kube nemijovo weSputnik, kube nemijovo weJohnson na Johnson kuyavakala. Uma icathaniswa le mijovo le weSputnik neJohnson ibonakale ingumjovo ledla umhlanganiso le better, le more effective uma uyicathanisa nale Fayiza beyingcono kakhulu. Le Fayiza ibonakale iwiki kakhulu kodwa lokufike kwangidida hulumende wamamelika upromote kakhulu lo mjovo weFayiza nomjovo lophuwa. Now sesiyabuka ukuthi kwakuyini inhloso, sitayibona ngani le nhloso, sitayibona ngema results alomjovo ukuthi wendeni after sowusetshenzisiwe kuyavakala. Lo mjovo lona weFayiza uma ubuka kahle emhlabeni noma angivete nawo before ube khona kube nema debates lamanyenti bo professor mhlaba wonke bawuhlaba bakhala ngawo bangawafuni. Kunemavela amanyenti nje lokho phakathi bo France bebasalele emuva nje bona bahudula tinyawo. Kunalamanye la ku Midfield abathini Middle what Middle East nawo angayifuni vele indaba leti. Nalamanye nje mave vele ona nje vele nje ona athenze satanda nje angayifuni. Kunabo professor abakhuluma amagama lapha bathi le mijovo lona bewungcono kuhlolwe labantu kuqala, anikwe umuntu ngekwe blood test ukuthi uyavumelana nengadi yakhe na, kungaveli nje kube yi-unisex njenge-condom kuyavakala. Kodwa ke kwagcina kuyi-unisex. Kwaphindze lamanye bathi kunema-side effects latawuvela after 2 years umuntu ajovile. Lawo side effects lawo atamix emgodini umuntu atambulala. Uhulumende ke weMamelika wadefenda lokho ngekuthi athi lelo bridge lelo sitaliwela nasesifike kulo. Lokho ngikubonile nasesikhwahlande kube khona lama debate ngale mijovo kodwa hulumende warama waqhubekela phambili nabo Fayiza kangange ukuthi waze waletha iFayiza le expire kuyavakala. Ngekubona ukuthi akuhanjiswa kakhulu le interest yalabantu but ahanjiswa phambili le interest yalabakhicidi balomjovo netinhloso tabo, walethwa ke umjovo against the will of the people kuyavakala. Asesibuke ke kulamavela amabili lesikhwahlande kanye neMelika ukuthi wendeni ke lo mjovo laba sihlusu bedele wona ngengane. Angichaze nawo mina uqobo lwami ngijovile, ngajova ngabooster 3 angakwendi lokho out of my will, ngikwendiswe ukuthi bengibhizi kakhulu lapho ngikutransist ngihamba ngiphume eveni ngiyeveni manje bekufuneka lokho ukuthi ujove. Kwakosa ke ukuthi kwangiphocelela ke vele ukuthi ngijove bengena choice kuyavakala but akusiyo into lebengiyithanza. Now let's go kuthi ke sewendeni ke manje sibuke lama results sitobona lenhloso.
Imelika mhlaba wonke ngiyo lehambe phambili ngebantu labafile babulawa ikholona. Bafa njani phela abantu kani bajovile? Kufe lots of hundreds of thousands webantu labafile babulawa yikholona kodwa bajovile. Imelika lo ishaye phasi umhlaba wonke, ishaye bondiya, yashaya bo Argentina, bo Brazil, ibashaya phasi ngebantu abafile, yashaya bo Italy, yashaya ngisho leShayina, ishaye umhlaba wonke phasi idla umhlanganiso ngekufa kwebantu, ihambe phambili bafile bantu kodwa ijovile. Now sigijime ke sibuye esikhwahlane. Nesikhwahlane uma ubahlanganisa bonke abantu abafile eAfrika bonke ngaphandle kwesikhwahlane lala bafe kuwo onke lamava aseAfrika banqane na ubahlanganisa ubaqathanisa nebantu abafe esikhwahlane kuphela. Esikhwahlane kufe inqumbi yebantu kodwa isikhwahlane sibe ngilelinye livele kuqala kujovisa. Kodwa kufe inqumbi yebantu. Now soyadibuta ukuthi kanzi lo mjovo bowuteleni kahle bajovile abantu emva kwaloko bafa kufe abantu abanye linyende futhi lebantu abafile ngilaba labajovile. Now asesibukeke ukuthi noma ke sesinga finalize ke noma sesinga summarize sithi kusho ukuthi lo mjovo mhlawumbe kwakunenhloso lembi noma kwaba khona budedengu somewhere somehow tinto tanganakekeli ngoba bube bunyendi kakhulu lobubi kunalobuhle. Ake senginte sibonelo ngami mine timpumulo tami natural vele ti sensitive. Mine nje umuntu noma thwishile ngiba weqala kuva sekunalo thwishile nje sekuyanuka nje sekhwala sutile ngiva kuqala because timpumulo tami tikhalipile noma ngabe ngendlule endzaweni indzawo nje lenuka vele nje tikhalipile. La South Africa ngitsena ngifika ngacale ngashokola because uyabona nje amasurishi nje agijima etitaradini so umphefumulo wami noma ke emakhala ami asokole kakhulu ingakuwabona ngathi makhulu lokuba makhulu akhomba lokuthi ahosha kakhulu abe very sensitive ephungeni lelibi. Now nyalo lesekwendeka sengiyavama nje lokuvimbana uma ngalo sengivimbana nginani noma kuhusha umoya sengisensitive kakhulu emoyeni akuhusha umoya nje uyabona uma ngale emakhala lamakhulu kangaka sekagilwa ngumoya sekadistrejwa ngumoya uyakubona lemfo le futhi senginalo kunye lengudevelopile loku lengakudevelopa angisho kanjalo ngakumangala sekuchamuka kabi lento ukuthi ngathi nje nangihle ngiphokuthi uyabona ngive ngathi kunento nje kunalokoma kwelidwadwasi lengekhathi uyabona ngathi kunekoma ngakumangala ngakuanalyze ngathi lento lena ibuyapi lento lena ivele emva kuba ngijovile ngabooster uyabona before bengingenayo lento le kodwa ke ngalokuthi I'm a prophet mina nginaka every symptom lesemtimbeni wami because umtimba wami ngifuna uhlale uactive. Mina ke naku lenkwendile ngibe senguthatha positive ngathi la mjoveni bashaye ngimfiphinziwe instead ukuthi bese sengijika lithawula ngavele ngagalela sifutho ngagalela imdlula mthi ngagalela lemane ngafutha uyabona ngafutha ngabusa nevikisi ngayigqokisa lapha embi kwemakhala kwase kuthi hehlelele ngathatha nanako elitshe bathi yini alarm bathini alumni yakhohlwa welcome kwawo but nje lokwelitshela okumunyu ngakuthi ngikuthi kancane kwase kususa nalidwadwas lokoma le ngabuyela ngaba ngumcemane. Ngifuna ukuthini ngalo ngifuna lokho ukuthi kunebantu lekumele sibalilele kunebantu lekumele sibavele ebuhlungu bajovile bayakhala bangireportela imihla ngimalanga bathi sekwenteka lokho prophetic nenkinga ngivelelana nayo. The only thing lengayisho ebekunene angwati umjovo nami angwati kodwa nje kuma analysis ami naku lesengushido ngawo lengakusho ngeadvice yami itawuthi kini uma uva timbawu letithi njengalaba bekuphathwa inhloko laba lesebavimbana sebanemikhuhlane lengapheli sebanjanjani ake utinike isikhathi ulwe nayo lento lena traditionally mangithi traditional angisho ukuthi gijima uye etinyangeni niyathanda phela netinyanga umuntu nje angafaka igama la traditional sokuyampempeseka ushona enyangeni angisho njalo thatha emandi thatha ligedlela lakho noma uyabasa noma usebenzisa ligedlela uthathe umdlamthi noma ngilolo kuthiwa ngihluziyane ukahle kakhulu futhi loyo bese uthola emacembeni lemani noma ke lemani lona mbamba so uyakugalela lo uyakudibanisa so udithi wena uyadimasaja kancane ngeviksi so uyadigubhetela uyafutha uma ngabe uyafutha ke ukwende
nje mahlandla lokho utawuva kutawubaleka lokho mangabe futhi uyeva ukuthi nale dryness ikhona ubuhlala una vaseline utigcobise nga vaseline ungayivumeli lenza ibe dry uphinde uhle uthatha lokwelitshe lelimunyu ukuthele emantini bese uyagaga. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphange. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.